ongoing thing. Gonna be still on me. Come on, let it go. Just let it be. Piensa bete tuh. Bete wal sarua hingga Udah kemarin beren tumben narawul. nyarusuk keneh meureun. Kebeneran tuh ya budak. Tugan bae kopi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kebeneran ya kali kalumpur. Kerja aja Jung. Biasa kebersihan kebun Bapak Kolot. Hebat saya jadi intinya berbakti. Oh lah. Ulah gandeng. Aing udah kawin tuh kudu pundung. Sue. Geus tau ngocak rek bae. Kopi. Kopi artinya? Kadang-kadang hawa. Sia berang penting ngarobrol di pos bae. Emang tegarawe. Sok ngomongkeun pagawean, sok hewa aing aja. Lah Jung, gawe. Sorangan aja tas balik di rumah. Jangan mantas balik di kebon. Nis lah, mendingan orang ngopi. Anu nganggur kopi, anu gawe ngopi. Bener? Nah, itu ngopi bae. Itu ya. Jelas. Oh, bener kan? Mantap. Biasa ya. Oh, warna amat lagi ngeropi. Iya dong. Iya dong. Kopina doang, rokok nama Nyaho ta budak? Lah, rokok lagi kan kabeli acan. Lah, lah bomong sia, marawan teu bayawak. Nyana nanya naon aing bunga perjuangkeunnya desada pantes teh nyana untuk yang perjuangkeun nyana teh bisa nghargaan perjuangan aing dasar dikang cenah ngadeng emang kalau cinta sudah melekat tai kotok rasa coklat ya emang teu percaya bisa kabeh mantan aing ge ngomong aku mati tanpamu rek pararae mantan-mantan aing malah limpuh wari cinta ujungnya aing ngajaprak sorangan bae sebenarnya usah saha lah daripada aing kayak di kalau aing meuli gas eta di ruang gas beat rebus mie nah pos lah ngobrol-ngobrol jeung budak bete Assalamualaikum. Yuk, kernaron ya kernaron. Ngopi bae. Naon anu uyuk tuh yuk. Bocor meureun. Geus beak mang tadi. Geus kebal sih. Bes. Padahal mah daripada narongkrong ki urang urus kegiatannya. Nyen-nyen kegiatan. Kegiatan naon tuh? Atau maksudnya tuh orang nyen-nyen non Cung. Iya. Pin, saya boga ide tuh. Henteu. Nah, kita bukti potong.
Kuno teh Mang. Kosong, tak beulna panjang. Suwe sih. Wang bae aing. Aing dipotong buuk sebuah mang ngorbankeun demi konten YouTube. Konten YouTube. Teu sakena karera. Konten non tuh. Konten kumanya menceritakan kehidupan sehari-hari di kampung urang bae. Jadi ngaran YouTube-na PKL Channel. PKL channel. Putra Ketos Lembur. Gali lu moal main. Ilu tuh yang nganggur ieu. Bari sa acting moal. Bisa Bisa lah. Gampang, acting mah gampang. Ya bae sia kuari nyele aing acting heula. Kumaha? Ayo irahat tah nyentelna Bang. Ya yang teu berangkat. Cenah nyele. keren tah hayang gesa acting. Ayo berangkat yuk. Ayo. Di kilo bener. Bener. Apa? Mantap lah. Syuting. Ya, tap lah. Ente bisa.